Cara motong ayam. Ini digesek dulu. Ipohoyan no penglewi kan? Naraku. Mama sakira si bulu nami hari Minggu. Telur gereja tung laha betul sabi hokam stok tu naraku kan? Imana lawi ho? Ay ma? Marcel kot? Ini marah udah. Oh lao. Ulan niyo pong juswe. Naware pohoy. Repo udah teh. Maturannya ate ini namanya. Jadi lawo si masudi. Cuma sing septang mah. Ang sasala ada rumah bolo be jabuni nang lantai nama semen. Nang rumah ada tiba teh. Nang rumah ada tiba. Ale gudang do rumah bolo misi. Akay turun niya ha mangga. Ala apa? Cenok do tahu sih. Cenok mana? Tuh. Ale dang boy hamila to hai. Pinggir-pinggir nih do hamari di. Pasti lagi sa Bulacan. Hah? Boleh siya not siya mon. Tong tahu deh. Kajonok-jonok deh do todong ni kamarlon ha. Udah pe si Teti. Hatu gua ada si Teti do. Teti. Itu ah. Si Teti udah pe. Murah biakan. Isi di teh merja dong. Isi do matu. Sa boleh. Hatu gua ngbar na. Lima. Buat mesti balik bolongan balik eh. Ay mak. Nasuni pisahe anon juli sumentak po babe. Gitu ba?